uko bigenda. Hi. What's your game? Mikino yawe ni iyi. My name is Nelson Beatty. Banyita Nelson Beatty. Uruwa CIA? No, not anymore. Ntago nkiyirimo. Unceremoniously retired several. Navuye muri CIA imyaka myinshi ishize. Why? Kubera iki? I knocked out my boss. Nakubise ingumi boss wanjye. Trust me, he deserved it. Gusa yarabikwiriye. Great. Well, 1 point for you. Icyo ni igitego kimwe utsinze. But I just don't get why. Ariko sinumva impamvu. Why did they send you? Nimba barakwirukanye muri CIA kuki bakohereje kuri twe? They didn't send me. Ntago CIA yari inyohereje. Your mother did. Mama wawe ni unyohereje. Yeah. Uyaraseka mama. Mother. Nge ngira mama se nawe ngira. We cloned in a lab. None se wakorewe muri laboratoire niho bakuremeye nta nyo kugira. Being has a mother. Ikiremwa muntu kiba cyarabyawe n'umugore. But whoever my mother was, I never met her. I was raised. Mama wanjye wari wese simuzi narezwe na stage. I was briefed. Barabimbwiye nabyo. Your mother was 17 when she got pregnant. Nyoko yari afite imyaka 17 ubwo yakubyaraga. Abasaza bageze muri imyaka niko bavuga ntago yakubwira ngo mama wawe nakantu k'agafaransa akubwira mu kinyarwanda. Nyoko ubwo yari afite imyaka 17 yarakubyaye yaragutwite. Family kicked her out. Famiye yiramwirukana mu rugo. No home. Nta rugo yari afite, No. amafaranga yari afite yo kukurera. She was desperate. Atumutwe Gave you up for adoption. agutanga muri oruferina. She joined the military. Arangije yigira mu gisirikare. She was guaranteed somewhere to Mu sleep. gisirikare bamubwira ko bazamuha icyo kurya aho kuryama. Discovered she was quite good at it. Babona ni umuhanga mu bya gisirikare. To the CIA. CIA ibonye ari umuhanga ihita imutwara. Now, her mission Misiyo ya mama wawe is to bring ni you. ukukujyana muri CIA niyo bamutumyeho. Reached out to you. Why? Mama wanjye kuki yakunyuzeho? Yeah. Okay. The two of you. Got it. Mise mbyumva nakubwoyeho na mama ha. Nyine uhita ubyumva kuba mama bamutumye akazi akajya kureba undi mugabo badafite icyo bapfana akamutuma mu kazi. Kuki mama ariwe ho yanyuzeho se ngo uzunshake? Yamubajije icyo kibazo ahita anyuzamo nako ndabyumva ubwo. We na mama harashyaga nicyo nyine bavuze ariko mujye mwumva. What you should get.